با هم السلام علیکم با شما مامور جان سوان و از کانال مامور رازیا. امروز 31 دکتر قرار داریم در مال بازاری کالخوزآباد پنجشنبه بازار. در این ویدیو سیامکا کردیم مالای مایده قشقور تکا بزغالا گوسفندای بارادار قشقورا برای بونی برای نسلگیری همه این نمودی مال مایده را سیامکا کردیم. ویدیو را تا آخرش تماشا کنید. معقول باشه لایک کنید. کسانی که در کانال ما مهمان است سبزیجات اینا پادپیسات کنید. بعد поделиться را فراموش نکنید. پنج ویدیو دا دستگیری کنید. ایما دا одноклассники та поделиться کنید. رفتیم. اونا گوسفندای سودا شدگی 6 تا گوسفند از سودا شده. Bunlar boğaz mı, kısır mı? Boğaz ha? 6 tası mı? Ha? Hamaş boğaz ha? Gusfandoy boğaz. Çansım şeydi? Narx. 2000 خریدینا işçi. 2000 میگم میفروشم. فروخته استی نه؟ یا گرفتی؟ میفروشم. گرفتگی تا گاوزن. گرفتگی 32 32 نیمه 3250 سوم هر دوشه خریدی نه؟ işçi. این دو تا سیتش 55 5500 سه تا اینا 1 2 نه 3 5500 هر سه خریدگی ها 1000 سوم ایش 1000 سوم خریده اینا نه گوسفندا با فروشی از نمره را میمونیم 902 920 902 و همین نمره دا خریدارا باشه زنگ میزنید 6 تا گوسفند بغوز خونه دم است خونه دم با است خریدارا باشه زنگ میزنید آدرس گلستان کالخوزآباد نه قشقورا یوش همش قشقور چند تا اینجا 3 تا 6 تا 6 تا قشقور یوش 1500 با سودا میشه بازار چندی کده کن؟ بازار 1200 نرخ کده گه گوسفندوی یوش گوسفندی قشقوروی یوش بازی میگیریم ستارشی را نه اکای چاروادار تلفن نمیر میمانی اکا خریدارا باشه زنگ میزنم تلفن نمیر نمیمانی نه آدرس پنجشنبه بازار کالخوزآباد بیاین میایین اکرا گوسفندای فروشی است نه گوسفندای بغوز 1300 با سودا میشوه هر سه شام بغوز بازار چندی کده که 1000 سوم بازار 1000 سومی نرخ کده گه گوسفندا باز کویلر 3 تاسی هم باز 1200 دیاب بازار 1100 نرخ گیان نه گوسفندی اوچا باچا قشقورای مادر قشقور باراچاش قشقور 2300 2300 سودا میشه بازار چند کد؟ 200 بازار 200 نرخ کده گه ایش چی؟ 800 مودا؟ نه باراچای مودا 800 سوم سودا میشه بازار چند کد؟ 6.5 بازار 650 سوم 700 سوم نرخ کده گه 800 ما گوسفندای بارادار و بی باره دو نیمه بارادارو گوسفندای بارادارو دو نیمه سودا میشه من باروش уже کلان شده چند ماه شده گه اینا بارو یاما уже کلان شده علافخور شده گه بارو علافخور شده گه باراداروش 2500 بازار چندی کرد 200 بازار نرخ کرده گه این بی باره یک نیمه قصیرای بغوز گوسفند قصیر 1200 شکر گه یک نیم گفته شده است 160 93 160 27 67 اینا گوسفندای بارادار دارکور باشه زنگ میزنین مولی کجا کن؟ مولی براشلاباد اونا قشقاری کلان 2.5 سودا میشه بازار
22 kada. Bozor 2200 narx kadaga. Chand solai? Bara. Qarib 1 sola shidagi nesta do'stim. Uniki 1 sola bo'sha. Ayım baroy soli guzashta. Baroy soli guzashta ina. Sotildimi bular? Yo'q, sotiladi. Qanchadan? 1600 dan. Sog'liqmi qo'chqar? Qo'chqarchalar mana 1600 dan. 1600 dek qo'chqaro. Champli aka? 1400 naray moda. Qo'chqorcho ha? 1400. Bozor chandika? 1200 shakadaga ya. Ishachi? Moday? Qishqora. Baray naslgiri yo'q ya. Baray naslgiri zo'r parudador. Na qishqoroy 2 sola. 2000 گفتسته سودا میشود. بازار نی هر دوشه 3500 نرخ کردگی. هر دوشم قشخور. آخته نیست. بقانچه که؟ 1500. ارگاچه ما با؟ erkak mi? Aqta mi? 1500 qo'chqor. Bozor necha qildi? Bozor 1400, bozor narx qilgan. Mana takacha. Takacha. YouTube reportam aka. Narx chand pul? Narxish. 500 so'm bu savdo meshava. Bozor chand qad? 380 so'm bozor narx qadaga, ha? Mana takacha. Parodoy afg'oni, ina gushosh kalon. Qishqora? Ina qishqorcha yosh 1200 baraka shidaga, ha? O'zi baraka shid. Buna seta. Bu urg'achimi bular? Ikkitasi urg'ochi. Ina setasha 1000 so'm bozor narxida. So'yibish dodagi nesh. Ya dutash moda yaktash narx qishqorcha. Shunizda. Ina duta qishqori kalon chand sola ino? 7 4 sola. Aku chori megana, chori. 4 solara, chori megana. Chori megan ish 2000 ish 2500 kalonish. Bu savdo meshava. Bozor ira 1800 kada? 1800 ishachi? 1900 2000 isha narx kadaga. Примерно чанqa go'sht dor aka? Go'sht aka примерно. O. Go'sht namefahmim aka. YouTubermi? Ha aka, YouTube. Mana. Qushqoroy behtarin baroy boni, baroy naslgiri. Baroy boqidan. O. Baroy boqidan konkretni. Telefon nomerimi mana aka? Mana qushqorcha, yak sola shidaga, ha? Mana baroy solik zashtoq, ya. Qushqorcha yak sola. 1700 dan 1700 savdo meshava, bozor 1.5 kadaga, ha? Bozor 1.5 narx kadaga. Mana qushqorcha. Ha? Yak buzoy chalish. Taka. Naray modayno aka? Gusfandoy chalish 1600 bu savdo meshava. Bozor chand kaday namedoni. Ina qushqoroy kalon baroy boqidan, ha? Baroy naslgiri. Qushqoroy tayyor 2500, ha? 2500 savdo meshava, bozor 1900 2000 narx kadaga. Mana. Ina takacha 1200 bu savdo meshava, bozor 900, ha? 900 850 narx kadaga. Ish 1500 da. Naray moda? Nar 1500 savdo meshava. Bozor chand kadira? 11
1100 1150 narxi degan. На қучқорои калон 2200 бо савдо мешава. Ина ҳардаш 2200. Булар қанчадан? 1800 инош. Бозор чанди кад ино рака? Майдорша калоноша. Yakınım 13 kardeş. Ира якнима иша 1300 калонора чанди кад? Калонора 1800 бозор нархи деган. Мана қучқори калони фарбе. Мода? И мода буда бахшиш. Барои фарбегаш қучқор хиёл кана. Solo. Савлуқ, савлуқи фарбе. Сиёнкор асера мекунад. YouTube мепартам. 3500 гуфтаста бу савдо мешава. Бозор 2300 нарх кадеста. Гӯштиш примерно 45 кило гӯшт дорад.